ku izina ry'Imana Data na Roho Mutagatifu. Amen. Maranatha. Umwami Yesu naze. Kandi umwami Yesu naze. Maranatha. Isabato nziza, umunsi w'umunezero. Wallahu Akbar. Webwe itorero ryacu ry'abagorozi dusenga dupfukama. Yesu ashimwe. Turagushimiye Uwiteka Nyagasani Imana yacu. Dushimiye yuko wageze hano. Dayimoni bose ubatsinde mu izina rya Yesu. Insengero zafunzwe zifungure. Maze twese nituzongera guhura nawe tuzashima izina ryawe. Amen. Amadini bayafunge ni mu gihe we ubundi dini ryacu ubundi bisanzwe babita abapfumu. Iyo ni dini. Ariko ubundi turabemera Satani. Mu izina rya Yesu. Murakoze. abaporoso natwe twagusengeye mu izina rya Yesu. Amen. Adeperi nkanje umuyobozi wa Pandekoti. Nanjye nagusengeye mu izina rya Yesu. Ibyo bikurimo byose bikuvemo. Asigaye twigire mu mwuka. Uhimbaza Uwiteka mu izina rya Yesu. Amen. Haleluya. Amen. Okay, tukomeza kugenda twumva n'abandi. Hano tubonye abagatulika, tubona abadiva, tubona abasilamu, tubona abapende n'abandi n'abagorozi. Turacake abaporoso rero ngo nabo bahuke basenga Imana yabo. Nkuko babonye Imana yacu ugikore ugifite imbaraga. Nawe iyo ni ibisa. Umva. Ikintu cyawe uri ikintu cyarangirije hano muri make. Kaze mbabwire. Sigo. Nako ntacyo mfite cyo kuvuga. Nange muvuge. None se rinje mwumve mbabwire jewe ingingo nyamukuru. Ingingo nyamukuru ntekereza yaduhurije hano. Ni amadini bari gufunga. Nawe uvuga idini ryawe gusa kuko igacu ntabwo bigeze bayavuga. Amadini kuko twe dusengera ku gasozi. Kuko Yesu yaratubwiye ngo natwe nk'ubu intumwa yacu Muhammad muzabwiriza dukunde bagenzi bacu ngo twikunda. Ariko se none nawe wowe mukatolika nakwitabye karame. ya kanisa yanyu ntabwo bayifunze. Reka manze nimenere ndaziri kunyiri. Kanze barufunze. Nawe ngo numwe rero ubundi twakwinjira mu rusengero dufite umwanda. abakatolika bana Amadini ganyu bakufungira namwe gute? baragafunga. Yewe amadini gacu se wayafungute ko gakwitiraga mu bitare gagakubitira mu bitare no mu mashamba majyakuko. Urani nyabingi umureke mu ni nyabingi. Umuporoso Satani. Abaporoso turabemera bose Imana yacu muzi yuko idini ryanyu bararifunze. oya dorerera hari kubona umugwayi turamukije abadayimoni Shaka kumenya ngo idini ryanyu rirafunze Urusengero. oya Imana yakira hari Urusengero. Kabagiri nabo abo barufungiye biyizire twe Yesu yaratubwiye ngo uje murabwiririza aho mugeze hose. natwe ikibazo yacu Muhammad Byaguze ikibazo. nuko ibitwigisha muri Korowani Ajya gatanu. ibyo by'amakorowani isura umugorozi. Ndi umugorozi. Co nangira abadiva bagira umwandi. Impamvu abadiva muri babi narukaga abantu bari tukaza kwimana murarukana. Abadive tugira umugorozi. Ariko barafashaga ariko abadive ntabagome. Okay. Banaraneguranaga Se nawe uteturutse Ikibi cyanyu mukanaga n'uburozi. Akana